Štand Sojuzu pčelara u Sloveniji imao centralne mesto u najvekšej hali sajmu, tako i kolo štandu Ministerstva poljoprivredi. To multimedijalna kupola z 6 uhlovih pljajstroh, diametru 6, a visini 3,2 meteri. Tu domašnja Medova kraljica, na prešloročnim sajmu vybrana na 2 roky. Medova kraljica to koruna slovenského pčolárstva, jeho promoter. Moja uloha družiče i slikovac z ľuďmi i edukovac ih o važnej ulohi pčoloh u prirodi i poljopривrednej produkciji, o hasnovanju pčolovih produktoh i o tim, že Slovenija promovuje Švetový deň pčoloh. Slovenija še nás dávaže v oktobru na zašedanju Skupštini Organizacije Zjedinjenih nacijoh. 20. maj konječno bude prilepený jak Švetový deň pčoloh, a to 270. rodzeni deň najznačnejšieho slovenského pčolára Antona Janši, ktorý uvedol moderné pčolárstvo do Sloveniji. Že še tu starajú o pčolárstve, hutorí fakt, že Slovenija má veterinársku službu len za pčoli, ktorú u potpolnosti finansuje Ministerstvo poljoprivredi. Tak i za technologijnu i sovitodavnu službu za pčolárov. Medzi Slovencami, ktorých je 2 milióny, je 8 000 pčolárov. Ta Sloveniju učešľujú do naciji, ktorá má najveće pčolárov v odnošenju na číslo žiteljstva. Pčolárstvo tu subvencionované, a najveće dostávajú početníky. 3 košnici za počatok i 1500 € nepovratno za nabavku repromaterijalu i išće košnici, ale predtým muša mať najmenej 50 hodiny kursu za pčolára.